lapu ke lamding road ke da matwar de yo non la da tinali sab lo la da bunai bom de yo pathe lo apen lapu bang ke arvina bang ke la ke Diphu Medical College and Hospital na lo asala teklong boi ha la hada ke to Diphu Medical College pu ke to yo non ta yo hingno er lo non ta bunai thek thela la son ta sala thengnu ta lo Diphu Medical College pu non ta tok thek thelang yo hada ta la silai ke to ki phan mang ke the ki ding na mang ta rachariya song na mang ta la ma tha pon ni de ha la theklong boi ha hing ne la ke kwan si tangka dam pu mati di tangka ke dam na ta dam de dan ta itu Karbi Anglong chilang pon ni la si akelo tu meng la dak si na chilang aru so se chipayoy phan rong so na chipayoy phan mang la dam mang ke tok ta nang kon ke dak Diphu Medical Hospital pe hadi tok ta ne pon lan ta la ke the la son si tu mang ke pa phi pon bom na de la ke yo non elitum Diphu Medical Hospital and College a gate along kili lo de ya la hitu maju si gedam ase thek bonong lo bon la lo ke ching si de main entrance gate lo ke ya adak ta thek lo la tha ke kom se kom Diphu Medical College and Hospital pu tok ni mati ya tok ti ya dak ri ki lu je theng ni lo oh la dak ar lu an si ke tok ya la sila to war lo tok ni ke kola to war lo la ke keng ben dam lo ke pavement pu lo footpath na thu dai thek bonong lo mai ha tok mata tok ti asile hai ke isia district Karbi Anglong autonomous council ya kong do tangka si so khora ta ke tok e kwan se por ani mati di tok nangi tok wek nang pu la ke la si chuning ri lo la hai mang ke klem mi phan mang ke council le tong phan ta la keng ben dam to war kung lo la ke la gate lo hiri le de la pai song lo la pai song la da lo na kang ting so ko li yo o te la dak pen char ya ni na ke arlu lo yo hospital li dok arlu lo la ke ha la ke la i na thui lo ha pon nu lo mang ke la medical college lo a hostel na lo la ke atheng nu lo de yo la ke se ba yak lo nam bom lo yo se chelang nam phan la ke thek lo ha la ke yo la da ka se ke tok yo Diphu Medical College and Hospital ta ke arep na thui lo si mo rong asor ha khilo kai wang ri dim mang ta la he no ki du cheng ya dim la la paklang lo yo ke tok do lo na pen la dak ke patients ke sang kang na pen la dak mang ke patients ke le cheng pen la dak ke amen ka che thap registration pu dim la de la dak ke do wai ta long hi na pen la dak mang ke Ayushman card pu ki du tom phanan mang ke la dak pen akiyoi aspinasi ke lang long pan ni la ke Ayushman Bharat card hala dak tok ang la Diphu Medical College long ni de la punang emergency na thula pen la ke tok ko ppia ke su ma la department no de la bang yo ke son ke su he la dak ka cha ke arlo sumar na thula la pen la ke pharmacy la da duai ke nam long pon po de dak pe nam pon pin ang po